nanga vele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha kunini ngimele order lami la kule website yama-China lize lafika at last. Ayi mangithi ngiyabhudulula lapha kuphuma amaphasela amaningi kakhulu ngakhumbula ukuthi konje manje order leli siligazadele lezi ezinye izinto akusizami izinto lezi eziphuma kule sikhwama lesi bathi car detailing set kuphethe yonke imhlobohlobo yama-brush yokuwasha imoto. Kule set lena khona lonke ibrush ongacabanga kune-brush lokuwasha amatayara kune-brush lokuwasha amawindow ngiyacabanga nelokuwasha i-engine likhona cause kunelinye ngathi idrada sona yabona kudela ukuthi makatshontsile kufuna ukuthi umkire ngalo lamarawo. Hlezi nginizwa nithi lama-website wama-China scam namuhla ngizibonele mina ngosile set lena bathi zihamba neyinto encanyana sona ngathi grinder ukhona kuyiplaka lapha egezini macethe uyiplaka lana owasha ngayo ikari automatically ehle egezini athi nginivezele isithombe sakhona nikhona ubona ukuthi ngisho inayibona lapha ka-top left ekhoneni bathise le nto leni izabe ikhona maratololo next masengivula la the only thing abathise izabe ingekho ibhetri lakhoneni bese sengincame kanjani ngithi ngiyoyiwasha le kari niyabona ukuthi isikuru kanjani amarabe ngiyoyiphinda mfana kube lo mshini lo yabo ukhona ayabona bona ngeke ngibayekesha kumele bayilethe or balethe imali yami yes singaphela nodi last bengaleka kwandebele ebhukuni uduku madoda ngabona nasisihopha ngasikha lapha ngathi yazini mele khe ngiselasele lapha ngiklina umzimba and ngizwile bathi lesi strong kakhulu asifani nalesi ebengitshalela nejardini phela lesi ngisike phakathi enrabeni madoda asidluladlulwa bafazi sesene-energy yoke iphelele fast lapha sengisididiyelile ngisithelile namanzi lapha ngithi yazini athi ngesibeke eziko lapha uma ngithi tla yes siyasibona ukuthi isitofu sinjani ngathi bekudlala amakondlo la ngiyanazike lapha kuma-comment zabe seningingenela-ke nizame ukuzenza ngcono ngami nyenyenye washo stof nyenyenye washo pot njengoba bentshela ushares lapho ukuthi awasho ibhodo lakhe lethe amasahlala ku-squatter camp nibonile maye ukuthi wenzeni mfana thize washo pot wavele wavula enye ipompi ekhipha amanzi ngathi ashayisekele ezinye izinto empilweni azifuna umbono wakho zifuna ukuthi nje uma umuntu usebenzisa i-common sense yakho nje uvele uthula uthi ngiyakutshela ikho into edlula ukuthula but abanye abantu bakhuluma kakhulu angisho behind the keyboard yes uma ungahlangana nabo babona ukuthi vele lo muntu lo uyokhuluma le nto le ungathuma mara khona-ke abantu abangichaza kokwelana ku-social media bangabona ubhala icomment ebhedabheda ishona le bayahamba bezithomeni zakho basave bese babuye bacommente ngazo baduwe lo nokhuluma so ngivele ngihleke kakhulu and one thing I've realized ngabantu abathanda ucomment umbhedo is i-account yakhona ayinazithombe or i-account yakhona ilokhiwe or uma ngabe ilokhwanga moto uyangena uthola kumuntu omdala vele ngizibuze mara vele lo mama uqabanga sona everyday hayi mara sawuthini ngoba vane sizwe bathi kulele kunye ngabe kulele kubili ngabe kuyavusana I'm sure niyazibuza madoda ukuthi pitbull lagibela ikari namuhla zikhipha phela last time nibona ipitbull ligibela ikari sona ile time lilimele ilihlo ngabiza imali mama saliphuthumisa masinya kadokotela namuhla kusikilimala kusini akusilimane ligibelile nje ngishayisa iround thize ngibambisa ikukuza kamakoko ngebreakfast lapha ngathola umbili ungekho ngathi yazi nathi ngijikela nesitolo ngiyothenga fast hey petrol siyadura ngene ngizobathi yakhuphuka kusasa kahle kahle lo mbila lona bekumele ngihambe ngiyothenga edown anabathengisa khona ukudla kwezinkukhu manje ngabona ukuthi yasesa ngina petrol athi ngiyelana kubo my friend ngiyothenga khona ayi yazini ngathola ifake noba ifake lana ngithola vele udliwe enye into thina ngesindebele vane sithi ithwele neyazi ithwele lento leni idlala inhliziyo lezombila kuphela sometimes inokudla nezikhumba fast bese ngicedile ukuthenga lapha ngithi ngilayisha lo mbila nale pitbull ufuna uphume ngomnyango ite wena ungazongijwayela kabi ufuna ngibangela amacala ngathi ngiyabona seliphumile lapha ligijimile okishi lonke yes sizotshayisa igatsho ngingakhala hawu mangiphuma lapha ema-Indian nangumabhoteza uhlezi lapho urelaxile ushaya izaza nemina ngazi usengomeni alo uzohlanya lona ubaleke engomeni uzohothela ilanga lana elokishini ngiyazi njengoba ngiloko ngiveza i-pitbull sona beniyongibuza ukuthi ukuphi umshana nangumshana ukhona lana ufrantile nokufront umsebenzi akho ukuvula igate alivaleke manje fast bese sesibuyile lapha endlini vele don't forget ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzotholela i-50 yamahala ha yes ungizwe kahle yamahala ha nama-spins ayi-25 and for those who have already registered using the link and promo code on my bio ningawari ngisaniphethe nani last month ngiyenzile i-giveaway yama-voucher ayi-20 this month ngicabanga ukuyikhuphukisa lapha ngwayenza bebo-40 something mara yazi nathi ngibheke ukuthi amashumi ayahlangana na mangabe ayahlangana hhayi ngizonithi vava fast ngaze ngaziyenza-ke ngokugibeza i-pitbull ekarini ma ngithi ngiyabheka lapha emuva sekugcwele amaboya fucked up mara konje nginewuva ngathi yazini athi ngiyi-collecte fast lapha nguve kube nice nedile nje ukugibela 5 minutes lapha amaboya sewagcwele ngathi na 3 months ihlala lana ekarini yes sayiwanda ukuthi abelungu bakhona njani futhi bona bahlala nazo nasendlini naphezu kombhede or zikhona into abagcobisa ngazo na ukuthi la maboya angaphumi nokuphuma nakancane hhayi mina ngeke ngikhone bafowethu plug leli uva leni lo mhlobo lo nosikari songatholakala mosori time uthola kuma-grinder yabona kube bekuya ngihambe ngiyokhipha nokukhipha lapha mara ngizathi ngiyayikhipha bese le uvi yafa bese ngithi ngibuyela lapha egame ngibatshe utentweni ifile bathi yayile ukuthi ukhathele plug lalana niyabazi musabantu bezitolo basilem bahlezi bafuna nedi ithubanyana elincane ukuthi bangabe accountable fana nama-insurance yes sesimane siyawabhadala nje just that ukuthi abe khona mara most of the time bazofuna ukukudla-ke manje nayi le uva idonsi kahle la maboya lapha ngigcine sengivula ngiyi-check-a ngitshela ukuthi ifeyila kanti itololo next ayikho feyila kusho khona ukuthi lento leni bengifakile lapha phambili ayikho strong kwamele ukuthi ngiyi-change fast vele ngithizeni ukuyitshentsha lapha ngabona kuhamba bushelelezi mfana yabona ubuya buyazisukela immediately manje kahle sengiphelele ngezinto zokwasha ikari ngibone ngimikise ekhawasha ungibulala futhi mina vele ngizwana nokuziyenzela vele into ngithi uma ngiyiwashile lapha ibukeke ngathi yisha ngizobona mos ngilanga ngizoyiwasha ngishude from scratch ngiceda lapho ngiyobona ngani ngicela ukuthi ngicela ngiwasha amakari wenu